Moja kati ya matokeo ambayo yataanza kujitokeza kwenye maisha yako baada ya kujilinganisha na watu wengine ni kwamba hofu ya kushindwa itaanza kujaa ndani yako, kwa sababu unapojilinganisha, unapojicompare na watu wengine, tafsiri yake ni kwamba wao wakikuzidi, wao wakifanya zaidi yako, wewe unaanza kujiona hufai, wewe unaanza kujiona hamna unachokifanya, wewe unaanza kujiona hakuna chochote ambacho kinasogea kwenye maisha yako, na tafsiri yake ni kwamba ile nguvu ya kuendelea mbele, ile discipline ya wewe kuendelea kufanya kile ambacho unapaswa kukifanya inapotea, na ikipotea, hofu ya kushindwa inakuwa ndani yako. Unaanza kujiuliza na unaanza kuona kwamba je, nisipofanya kama huyu watanionaje, watasemaje? Hivyo hofu ya kushindwa inaanza kutawala kwenye maisha yako. Acha kujilinganisha ili kuepuka majuto yasiyokuwa na sababu katika maisha yako.